ka subject ne ka mat pedeng ka bangin pele jimut ka dai ka dor jong ka jinglong senran kata ka mat pedeng bangin pele jimut ka dor jong ka jinglong senran ne ka dor ka jinglong senran ka jong Jesus Christ balong ki senran jong Jesus Christ ka ek ka dor dia ka benta pedeng jong ka dikhat Bible ne ka na kting jubulai ka mga shim mga personal rem ha bide bini ka dor jong ka jinglong senran ka dai na po Marcos nang ka pra Marcos nong bopra ka dekat na do ba ar pinyo ter Marcos nong bopra ka ba ar pinyo ter hadu ka balai bopra kadai ka jerong ba na manai ku slide kamde ka ngati jeli than kamde ka ngati jeli than Henry ha ka jipuli ngada ada dable e kata kadai ka pom ta nai ku slide sipang kata Henry kadai bungi supet ya kai ka jitmu kai ka jirmut kai ka menta padeng dengan ka Marcos nong ba pra ka ba ar pinyo ter hadu ka pra kemudian teteh do ba fra ngapia pi atli benda ka benda ka benkong ka dina do khot ba ar penyo hado lai pulai ki badan Bible ki nyape lang banga dia ki bomdan nai snow ye la de nai snow diau ngan puli nam ta jompi ka benda ka benkong ka dina do ka khot ba ar penyo teteh hado ka lai pulai ba benda ka ba ar ka dai ka lai pusau hado lai fra lai pusau do lai fra ki di atli benda ni pele jimut lembaga ni ka kitab lembaga ni ka gospel ka jong Jesus Christ kat ko Marcos ka benta ka beningkong ka benta ka baa lembaga ni ka lenong ko fra dan ba arnyo teter hadu ka balai ko fra arnyo teter hadu ka balai ko fra ngan batai ka thom jong ni ka kubor ka ni no pai siam ta nabu ka thom bagata ka thom kalong bakum mangi kisran ki jong Jesus Christ ngidai ginong bud ki jomu lakwa ni Kristan nomor ki baboy ki Jesus Christ te ka thom kan ba ka kubor ka bangan wara ni ka pomta ka buan ni try ka bang lapeng kre ka lembadu kata kalong ba ngila ka smooth thu ngila ban tip ngila ban shy kemut ayu ka bong senran jong Jesus Christ kai kata ka dor kai kata ka jingmut kebedan apa ni orang yang di kita Kristen kata ka thom dengan ni skam ba na adap ka subject adap sibet ke bakut jong ka jingkran ni skam lam shy mas small thu berbentir balai bilong ginong bud Jesus Christ kai ka dor ka bakribo Jesus Christ kai ka jiyo anom kai kata ka bakpide bele bilong senang ke Jesus Christ kani kata bangta pedeng ka bahkan tam ha ka jingi bujung ikum ginong bud Jesus Christ ba ini mentip ya kan ka dor jong ka jing sunrang ini mentip ka dor jong sunrang tingin yo puli no ikten jobay na scam ngila shy abi dia begini ka bentah pa ngin page pa ngani ka dor jong sunrang ka bentah ban kong sanan page apinyo tetah do lai pulai Marcos no bopra apinyo tetah hado ka lai pulai ini page no puli ni kentir Tiu Jisu lalit no berkisenran jamu syakinong red joka Kaisaria Filipi bat halinti ulah kedeli ke senam kau yang let halinti ulah kedeli ke senran ke jugu kat arun udah orang haki yang haki beri ki orang bangalong we yang haki beri ki orang bangalong we arfra kile thu te ni senran kile thu ye mi ki orang belong Yohanes no Pembaptis dan nak ki orang pemede we nak pergi kita ki Yohanes no Pembaptis nanti dan nak pergi ki orang Elias ni kamu Elijah kiwe padi we na pedang kita kinong itu lupa we na kinong itu lupa we na pedang kita kinong itu lupa balai kan kini kibri bala klish for Jesus Christ balik ki mau oh Jesus Christ be we na pedang Moses we na pedang Abraham we na pedang kita ki Jacob kimong tagi om specific ilong take ki omba mi Jesus Christ ulong tau Yohanes no Pembaptis oh I am pedang Yohanes Elijah Elijah we bring dai no itu lupa te kadon ka jingmut ka bakra babale ki mention ini kentien te nganam kam dai Bible study yang ni nganam pulia ini nganam yesu ya pi ka pom ta balai ki khot kom ni Jesus Christ kita ki pai ba ka por ka jomu ha ba ki asno chom Jesus Christ nganam yesu ya pi ene ka dai we ka benda kan khot ba benda ti ulah kli ki kli pai senran hende pi ong mangalong we Mana kli kini kibri di orang sepuluh jomla, mentai kli senang, Jisu kli kesenang, pipa pi orang mengalong we, kli Jisu. Petras biang buat tu uang mi melong tau kres,
Ini ketin Kris hani kamut ba Jisu Kris si ong dai Jisu Kris kamut bu Jisu di jat Kris andai ta mo yai ni rani de mo jat kumbang kerja jana rani teh ni kamut ba Jisu di jat Kris ni Kris kadi kentien bawa nanti Greek Kristus kamut ubalas le ani wi kentien ubala jiet jumblai ubala aibor jumblai bakerpang jumblai kami kani kentien balik kami kani kentien kadai nampo testament kebarin. Testament barem dan kentien kentien Hebrew betul baong Mesya. Mesya kata kamu buat balas le ujung belai, bala jit ujung belai, utau ba penkerpang ujung belai, bala aibor ujung belai. Tes ni kentien Mesya sami kentien Mesaya. Ni sekarang play asno kentien Mesaya. Jesus Kristus ini Mesaya ni orang kita kentien. Tapi ni kentien Kristus ni kata ada ujung buat. Kris ni kata kamu balas le jumblai, bala jit jumblai, ubah penkerpang jumblai, bala aibor jumblai, tak ada gitu. Ubah Petrus itu ni belum tak bala jit jumblai. Bad ki Israel, hakapor ke jong Jesus Christ kadai ke cikmi nanti ke joki ban up ini Messiah. Karena sampai sibet kami sibet Allah kata bentah. Tahun polis shoot dekat besar. Lai bo ulah hukum scam di ki bakin om itu hanu rusuk pangjong. Kat balai kue, teh hadim lada ban yo slow ya kata, nak kasur jadi senran, gijumu, ulah sedang ban hikai ki, baka day ya ukun ubriu ban syak shibun ki giru, kani wan biar kentien kun ubriu, kani ru kadai bami na testament kabarem ni, kawan host pang uni balajit jumbulai, budai tau ubriu pemberiu suan hiar na beneng, suan hiar bala pat do bolai de kumta ni buat sakha na kabriu, ndai ubriu. Uni tahu pada cik jumlah pada aibor jumlah kerpang undai beri. Tu justru orang kadai uni kuno beri uni pada cik jumlah. Bersyak sibun ki giru. Orang kentai ki temen orang kentai yu ki temen pasan ki rang bak lendo ki nong tho orang pengia perlu. Bahadin kalau sini umi pat. Kini ki nong tho temen pasan rang bak lendo ki dikta ki nong yalam ki baklan ki nong yalam badan bor por ki Israel por bejum Jesus Kristus. Mentah ki kemudian syo. Mentah ki baklan ki ladai ki rabai. Kalau kita tahu bahawa hamlong kerpang, deh hari pun juga jong Jesus Christ mensua kiri bahawa hamlong kerpang, hamlong don board, ham burab bagi beliau, jadi beliau Israel, kadai kirang balang do itu menpesan bar kini nang tho harus sigi baru. Lain buah, hak bapa senaru lah keren ya kita kejengong, lah keren saya kita Jesus Christ. Keren saya Jesus wamba, ni ukun beliau, ni utau Christ, ni to balas le jumlah bala hak jumlah. Nado testament barem lai tu lepas pangdiwan jumu kadai ubanya ngakan sinai ni habo Petrus ti ulah siem maka soi kadai jiwa Jesus ulah siem yu Jesus kerpang yu ulah sedang menseneng yu dia honda kuno honda kadang kejupan balai Petrus seneng Jesus sawan kam sibet lai kulai hele habula phai bora kami kesenang jumu Jesus ulah seneng yu Petrus dong khele sedin jonga mi saitan Kelet sedin jonga miu saitan, naba menyo yaki iru ki jong blai hene tan yaki iru jong brio. Upetras umnyo yaki iru ki jong blai tan yaki iru ki jong brio. Kamu kuno ni ketien ai skam sa shan ngaya susu skmat. Te hawide bakari ko benta ka bangada pun create ya ka subject kani kari ka bangala pun create ki bina hari ni program. Te kan bangada pun create kau ye jimbut kawan apo ji perkara ta kalong ba Kanong nak jadi banget kesuatu larangan keren ni. Kanong nak pernah perkano, kanong nak try nak pernah perbanget kesuatu kesiapan le, angai tu sepang number saya, angai tu sepang ni balas le jumlah. Kata ada kejingnya, pengen pun kere, abang pun kere kejing jumlah. Kanong nak pernah banget, kiba ni semua ini harus tak kesuatu. Kata kasih kejingnya, kejing perkat, kebangan perkat, abang pun kere. Dia kadang kata kajing perkat apa jangan kalau mbak dia leun naik kerennya warna dah kawai ne Henry yang mana paham perspektif jumlah kayak bang thos jong Jesus Christ kamde kau ring belak thos lah slam bah ni Jesus Christ one balong brace ni selap thai lah slam bahแต่kadang berjenjar siapa bantep kadang berjenjar siapa bantep siapa kajing long jing im kejumu kayak kejing mut keren kentien kayak kejing mut juga di pengapuli mentah hari kadang ru kejing jumlah kata kadang kejing sisa kadang ru kejing jumlah itu mau larang keren larang ngim ya tu
kemet kum ki senran ki Yesus Kristus kum ki bangin ki juga ngintip sye pada ngimkan ni methu sepan kata ke ke jengmut jeng di kentin sepan kali ke jengmut ke jom Yesus Kristus Mesaya ni baro kata kali ke bapen scam yang asisi menganyang ni kita ban siam ni ka benta jeng ni ke subject ban keren ben kada Allah nomor bakade ke tin ke jom mulai de kata kali ke kan kamlo kelain kendia tanpa ngalele ban pensuk ya pi ngalele pensuk ya pi nak baweng no isibu dia sibun benta ke ba kamlo ini tang nata basu tu lang de kata kali ke kepal ke jungah ka bagi ya yang ni ke benta jeng tin mulai challenge la jom ba menta kasi ngan plek jimut perkhat ke juna bangan sutu ikting ke jumblai bangan sutu ikting jumblai ni plek jimut iya le ban challenge la dia ke por benta namar kadi ke badan kam yang bangentip kadi badan kam yang namar bakini baro kini ba khos pang disgrace la khos pang ta utrai bangi ngek ni mani ngidam telada biat huru mlong namar ba kumnung ngintip lada umiat hu nila dai thuru kham e khindiat namar bakade kata ke jing tho la tho la slam ba kani ka kot ka bangi pulim ta ho kade khti juble nginget ya kata nginget ngi khti juble henrai na lo jo ka khti ngi juble la kapu ini kot bakade ka kot history bagade kot history ki khna sekolah kitab kot history kamu bala record kita ki jingjia bala jam mensua kijia tu shisha belajar mensual la record hak history book te ki bamne you blai ki pet ya kani kita ki real start ki real khat ki bamne you blai de swa ban kwa ban tips fan ka jing ya history jeng ki bri jeng ki jai ban Israel ki pet na ka bible namar ba haki ni ring yong tin you blai ka de tin you blai henry haki namar ba kim ngai you blai kim kwa ban piang Jesus Christ bro kani ka de ka history te ni aimu you blai ba ngi kum ki banget ni lo tag student of history kata kamu ni puli ga jaj ben Israel de ni puli ni tip khamba mangi babun so ga jiya lenti jung Israel manu basen sha su em ayu ni tip lo khai ni baro na balai ni puli ni kitin you blai la tho ya history jong ka hima Israel ba Jesus Christ uwan nama ka jaj ben Israel na matayo pendat ka kam jumu akni selalu teh te kata kare ke ba ngang plate jimut amang na pukre kani kare ba ki bangai ken long ki ba kloy ready la dia ban piang ni kiting ke jom lai la kalau sakra ko ru persyang la dia kare ko por mo persyang la dia challenge la dia pagring ko por ka bangan plate jimut ek kiting jom lai ber suthu kat la kat ya nama la ngam batai ru pindum suthu ek jimut jong ne Marcos nomor pra at pinyo ter kadang ada kapan batai kapan tambah naik kuslai nele kata berkom kaba along kampung sup nam tajong hilang mengilakan sutu ya susu kemau menengok kani kini bentak kebeningkong nado arpenyo hado life hakaba Jesus Christ uyathu isenran ukli isenran barbaki ki omodi Christ Jesus Christ wong okay tu orang ini kadai ini Christ kadai ini Mesaya kadai ini utau belajar jumlah banyak kini kentin Christ kemau ni ban susu kini kentin kawan nampak ke testament kebarim kawan testament kebarim hak testament kebarim ke kitab ke kitab Deuteronomy kalau katra nanti Mikal nabasan dekat baar besar kini baru deh kia tu kasam kijingnya tu kinang itu lupa kini begitu nanti ke Genesis ke Exodus kini baru hal testament barim kia tu lupa hal kejingwan kejungdi Mesaya kata membuat Bukres kata membuat hawa kita kasih yang Islam itu ubah slate jumlah ubah aibor jumlah ubah jid kerpang jumlah layan tu lupa ya kejingwan kejungdi bumi usawan bat kejingwan kejungdi kadai namta kali ni kejat bendera Israel kadai namta kejat bendera kali Israel namar bagi Israel bikin mau ke history kia shibun ke jibris tampen ke jumpi kia sencar ke hima Babylon hakai hima Egypt Persia haki Greek pakumjuk mentah kapor jong Jesus Christ kani kapor ko Marcos kia sencar kapor ke himaru pakata ke jisha sencar ke juki kini kepala lompalat kata ke jisha banben ke juki ke jisha oppress ke juki ke jisha nyoben ke juki yakin ini kita bendera Israel kisah ban
ap ai khajna nata ki du ki ka jilai lu ban le ki bro oi ki don katu kani ni don katu kani ka kimla ban shimrai la di ki hap ban phai ka himaru sibun ba ki bala nganyo la nganyo ki ka de ka jing isi ne kata ka jing lok so dia wi Israel ban kan ma ka jing sa ju himaru ba ki ya ba e ka ni history ki choki ka jing ya ba sa ju himaru ya hukum kani ka por haka kata kajing ban beng ke ban kajing sosi kajing jenjar tiba so sat hado kata kima haka ni kapor joka spas nem ke baning ko na lu ki spas nem di balale no ru kima kajing jenjar kane ki kenma gini ki jat bener usah ki kenma pen ya keting gitu lagi kenma ka testament berer mo boleh usah pha ini bala ji itu bala sle itu usah pha ba kapor joka spas nem ke baning ko kani ka jikmi kan tuti ka joki ya kaban wan ni mesaya kaban wan ni kures bala sle jo blai kadi ka bala her adu kata kadi kila akwa bunguan ta wano aku mesaya wano pelai ini balai ko bawa meneng ka jitu sha jo himaru kalau den bor adu kata ka jikmi nanti ni mesaya hakpo jo spas nem ka baning ko kadi ka bala her adu kata wano pelai yang ini yang dijujunja pelai yang ini nak dikecil susat kini kecil yang nak disusah jongkoni kahimaru nak kadang galtial nom saur kat pesau galtial nom saur kat pesau lo boleh pai Jesus hakayak babiang boleh pai Jesus hakayak babiang hakapor babiang pai Jesus kani kecil kimi inti kejoki kani kecil up kajoki bakani kajing thulu pa kajung boleh na Old Testament ka barem bau ni mesaya muan nam taban pala im ni Israel ba kunjur ki jat ni jiu kunjur yue ki jat ni kani kajing thmu kani kata ka ba mata ni kajung ni mesaya muan a kajing sok ini ki jat ni Israel wala ki jat ni jiu takada Jesus Christ ukami ni buri ta mesaya ukami ni buri ta Christ ukam di budi kita ubala hak ujung boleh ubala ya lupa atas nama yang ngadai manga itu ubala ya lupa atas nama yang dai manga uta pres dai manga uta uba pipi akmi nanti lakaknya spasna dai manga tak ada Lukas nombor aku sah ini puli ini dekat Lukas nombor aku sah dekat keba sah busam Jesus Christ only ini sungguh hadir di tempat orang ini ula ong haki kini gilong tekin ngalakran haki men bangan ronda bapi baka de pendet de ki baro ibla ko hukum Moses haki no itu pa bar haki sami cepat jema uji supra shay wo baka ibla ko cepat ni mesaya mun sawan pelan lu Israel dan agi jinsok ini baro o kadai bangan pendet ni baro o ngangon pendet kita ini belatho hukum Moses, belatho kitab jeni no ikut lupa, belatho aku kisah, kadang na siapa na belatho iki baro, kadang na pendek kita ni. Jesus Christ ukam yel dike, mungkin kami saya. Ukam di berita Christ belajar juga buat Israel di dalam tamah, agak kau jadi himaru, nama Jesus syadron mak, don buat itu, jadi saya buat. Ukam yel di boleh kita unong pelai luar ujung Yesus. Kani kamu Jesus kani kamu kuliah mana? Mau Petrus orang ini melok Petrus, mau Petrus ini tambah boleh kabor uji sudan, kajinikai bola banikai, plan ini kawan ini melok Petrus. Kajikali kebabuat kalau hadir masuk kurs kamu Mesaya, uji sudi kau kami lebih boleh tahu Petrus. Kami lagi jikmi senti kacau Mesaya. Bagi Israel tidak. Kajikali kalau mak. Balai pak, uji supaya suka bila di berita bagi pihak ini. Balai kemudian. Balai ini kijat negeri Israel. Balai ini kijat negeri Jew. Kemudian Jesus Christ. Boleh tahu Mesaya. Kata yang kajikali dua. Om tang yang dikasih pon tang kasih pon tang bol ba negeri Israel kemtip siapa ngejilong jian ke Jesus mak batik ini. Pun ba negeri kemtip. Memang hakikat Islam mak kamdan pinjau kuliah pinjau hikai.
Apa kisah tidak berjalan itu. Balai gak daw lo iki berkumpul Chris wong ay mga ngari saya mga ngari to Chris mga ngari to ba pigli ak ni ti spasna kajikli kalau balai pak kini kita beli om tangan ni por ta henry por di Chris today what is nran ju di om bude saya ni Chris de to Chris wala atau makin suku rukun mereka bisu kalau Babun ba om tadi seran di babun ba kinong buat kini kinong ko di Parsi kini kinong alam niya di jukim dia yo mungkin tak baki api itu kecil kalau balik kemudian kecil kalau balik kemudian kedau selendet mungkin kemudian justru menyetu epi kedau menyetu epi Kada baki kita nak berpediang Jisu boleh tahu Chris boleh tahu pada jid jumlah pada kulpa kata seterus kepada usahawan pada agak jinak itu Israel kada baki kita nak berpediang kada kena mak Jisu tu bakal kada nama baki suku bakal ya kalau kemudian ke jumlah pada jid itu sabah kita bawa unwan boleh lapar lemak siam lemak inoi kulpa lemak ibri ujung bawa unwan Uni lu kelai lu di Israel uni badan board di Israel uang. Nama karukom wan kajom ada kebaki suku bakla. Kebaki Israel di suku bakla. Rukom wan kajom. Tapi dengan les yang di suku bakla di. Kiong balada unwan uni Mesaya ni top press belaji tu boleh. Kau ini om jispres. Ada unwan uni deh. Unwan rak sipai. Unwan rak sipai. Buat undai lu nak boleh kita political leader. Masuk tu dalam politik kali jauh, tak bersensiar, melong ke bol, banyak ya aireng kita giwe pergi hima, giwe pergi siap. Kata kita suku bakal kebaki di Israel tidak. Ya siapa ngejimwan ke jumlah saya, siapa ngejimwan ke jumlah Chris, siapa ngejimwan ke jumlah selip jumlah, beraibor jumlah. Berhab benwan rak sipai. Kalau kedai ru belum tahu politik kali jauh, siap badan bol, banyak aireng giwe pergi hima. Nanti kabar, kadai itu penjat ikut pakai jet penriu, kibom dai ki Israel lagi jiu. Ngingim dai ki Israel ngingim dai jiu, kata ada cepil tinggi jungki. Man penjat ikut pakai jet penriu, kamtam gitu dai kiba Yeshua di Israel dai. Kato kali kebak, kimi nanti uni Mesaya lawan wan ni. Penjat ikut lihat mai ki. Balik kita binong shun di Israel. Ke Israel dari kebal jet ke jung belai. Kau kacat penriu kau jet ke pang jung belai. Kabulai, ban penkiem biang ya hima Israel kum hipor David. Hipor ke jung David, hipor ke jung Solomon, hipor ke jung Samuel, hipor ke isi Israel bami. Kahima Israel ka sensyar don bor, hala jom ka sensyar hala jom hala jom. Kadon ni ka bor bale ka ni katai ka kwa bale ka ni katai kadon ka bor. Kala ba chakri yu boleh. Kala ban le lai luat. Mom nang hawi ni kala ban le lai luat. Henry apa nang mi ka bor klimat. Kadang ya experts nem. Laong ba kala syak bersurat kontrol nak kiwe bagi hima. Takada ki kemi nanti bala ada wan ni Mesaya, wan ni Chris, wan jing ni setelah pertai nak kun jung beri, nak kepo jung kemi. Wan tak jing ai bor jung boleh. Ba untuk ki imbiang ni ke hima Israel. Kembali po jung David. Bat kabasau, ini di masuk les kendiat. Bat kabasau badai ba lalap ki jing tho. Lalap ki jing tho. Ba kibathot ki bahu jus bahu niu Mesaya la one day uniu Chris la one day uni bala jit jung blai one day undai banyale pan aireng Persya ya ka himaro ban aireng Persya ya ka himaro uni rudi ban defeat ban penrem ya ka himaro ban rak sipai nyele nyele thma ka himaro kani kan kade ke chikmi nanti apa bakala ka ki Israel kita siapa uniu Mesaya kani kade ke chikmi nanti kabaki kidan adu misian le kini wara sipai le thman pergi biang hima Israel pergi embiang nang tahu le direct pen attack himaro lama ke jisya don bor ke jungki tapi la yobat hangta kani ke jikmi nanti ke jungki kitip baki kinuan kade ke jisya wonwan hene ke jing rokamwan ke jungu kade ke baki kimla pasutu kimla pasutu Ra bau Yesus Kristus kamele dia bude Mesaya bude tau Kristus. Hatu ule ini. Kini ji kemilti mengalale sifi. Kabaki kemilti.
menurut sipai dan sipai Jesus Christ dan hatu nata himarum Jesus Christ atak himarum ya kami lihat mai himarum pakani gadi kadau kapata me kapaki kirijet ni kentai Jesus di tau Christ joki Messiah joki nama Jesus Christ uan siris la pertai kum kiri upa iba kum ju bani kai gitu tam kita hakmat ke joki kan tam kamta uklam dan sipai takadaw din ko ang Jesus Christ sedang banlek kamba sedang bandung beriau takadaw di senran oh ni tu de Christ ni tu de Christ sedang bandung beriau lawan lumbriau nu banyu apa ya kelas na pakai himaru Henry Hosea dekat balai kue hadu balai pulai lai kue ada lai pula populim nam ne nang Marcos nombor pra ni Christ sayap Jesus mangangan sayap meong ngam di Christ nang saya mangangan ya bahanta kata kajing kami lenti kajing ki nam Jesus Christ kayak no kakluma kuno tahu ni ong de Mesaya ni nang Mesaya ni warai ki sipai le steng himah ni henay ang kadu ang mga niya lai kue do lai pulang puli takadaw Petros sa ong wan si kundang Jesus Christ ang mga niya tani Petros kundang kuno kung tami baklang kata gari ko marbale ha kachikmi lenti ke joki kamde te yu Mesaya unya kamde te yu Christ unya kade uban yang kum usir balong tong nang susya barat ba badan bo kamtam persya ke himaro po joki mensya menyalet ma barki kamla balong yu Christ unya kata gari ko penklumar jenggot iki kade penklumar ba kesenran di Jesus Christ ki ibu dan kabor ki udah ngejila tama balik pinggir sa kajingnya balikin mo mga hapnya kata gari mo pagkluma ba kamtam iki Israel haru ni por ng tare kata gari ka juba kinala kali balik pinpriyan o Jesu di tong Mesaya chungki kinong meno Jesu la sensyale hima gari kin kiliya kata Henry kani gari kata ka Jesu po bakla ko ne ya ka jingwan ka Jesus Christ ya ka jingwan ka Mesaya kaditang ka Jesu tu bakla kabakim la ba yi hakates na mga beren lo maka jingwan ka dung Mesaya kamde bendan tang sisin kadi bendan arsin kadi bendan ka jingwan ka Mesaya takaraw Jesus Christ beri Mesaya wala da wan sisin kabakaba unsawan ba kata kadi kitinu lagi kay kata kadi bengingay unsawan biya ini ki Israel ki Jew ki tang sisin ken ya ka jingwan ka dung Mesaya but habo Mesaya ruan habo Jesu ruan habo kemle yang digejuan ke community ke joki pelong iki kentan hene kimla bani kejuan arsin kejuan dan atli kejuan ars dan atli kejuan jong ni Mesaya walau Jesus Christ dan atli ha kejuan ke benekong bat kejuan ba ha kejuan benekong nanya thu ithi kakam ke bau le sengak ba tu kan ya ha ni Jesus Christ kakam ke bau le kakum ka kecin jong lai kadi katkum ka kecing belai balai thu pa ka testament ka barir ha ka jingwan ka banikong ka jungu ka banikong ka bun le ka di job ya ka jingya job ya ka jingya baro kila le pop ka kila do na e ka buram ka jung belai namar kata ka bainong jung ka pop ka long ka jingya takada ha ka jingwan ka banikong ka jung Mesaya ukres wala slave jung belai ka di job so ya ka jingya ban pet yem pan kita di belayap ka bilang mengawak hi Israel baru bijak pada Islam kata kali benengkong benjok iku jingya pa benlong kalenti la ni jingking yo brio wala chinai no boy nama pop ka klemat ku ada mak em ki pop ki jingai no boy kumnu par pengilang penyesok biang yo brio boy bendon kata ki jingya dei brio boy Mesaya ka jingwan wan kong benlong ka jingking ta ka daw Jesu ko no ngalong mga kanti ka jing sisya ka jing de ka ba balai ban walam biang ya ki jai benri baro so boy Amtan di Israel. Banwalam biang ikijat berdiri baro syawlek amtan di Israel. Hadiah atas teman bermain pulih. Boleh ujian ya ke Israel. Banwalam kata kajat berdiri wajah rumah. Henry macam kot tang hakta. Henry hak jingwan ke benikong ke jong umi Mesaya. Unwan banwalam ke jingkir. Unwan menrak biang ini wipa kijat berdiri. Kijat berdiri unik selapat hei. Banwan sa sistem mandang kejing edai bat belai om tang ki Israel dan mentah hatu Jesus Christ lale ni yang kata
Kajai bendri khasi kadon kejingnya Jesus Christ. Dan apa yang kita kar kidan, ki pareng kidan, ki China kidan. Kita bendri bapher kiwan kejingnya Jesus Christ. Kiwan sesin kejingdan kejingnya David boy. Lembah jomno, lembah jom Jesus Christ. Dan apa yang ki Israel ki juru, ki bal kala Kristan. Om tang ki Israel ne baro kajai bendri selaput hai suki kesawan sya kejingnya David boy. Lembah jom Mesaya kejiwan menikong jom. Pakata kare ka ba kejingle ka jung ha kejiwan menikong jung. Bat ka basau, bat pen bahapat ia ka bala kuat ini kelasnya. Kan ni ka patei ka bangi menta, pai ban pe ka jingim ka bangi. Pai ban pe ka jingim ka bangi nya ia. Long bakat ni ka jingim ka bangi menta, ka de ka jingim jung ji jinja. Ka jingim ka ba dak dak ka jingle ka jing sniu baro. Pilang chukli balai, hatu kani kani kata ka jingim ka bobleng la thau. Kau lah tu atau kali kali kepercayai kau boleh tu kerja siapa kau mungkin boleh kamde baru kerja tahu kau Genesis baru kerja tahu kau boleh lah tahu kalau kalau bahas sudah terbalik ke seni umata namar juga pop berapa kapop kawan baniyo cakap ni selamat hai tak ada kerja tim kau jangka kawan kerja tim kau jangka kawan berapa kerja jangka kawan kini kini kerja temu kau bandingkong kajung Mesaya habungan jenis selamat hai. Sam kalau ngomong aku ni deh. Sam kalau ngomong baru di kadai. Fisi ibu peleng ni Mesaya unwan yang macam sitom semua hadir usa denbo, usawan sisa denbo. Ka Israel ngomong pasang punai tu. Pulih deh. Kini ibu sitom semua, sak na pensitom beng sak sempat kini baru sak jiek jinja. Hene hak bakat tu, juga bakut juga lenong. Fisi plan ni mesti yang sawan pasang syadan buah. Makata kada kejiwan ke ningkong ke jungu. Unwan nam taban penim syai ibalayak. Unwan melong kata ka kalenti kumnung yo song melong kinong song snong hak hima ka jumblay. Kata kada kebenta ka ningkong. Bara ka ba usawan kin pasang syai kumsi. Usawan kita bagi kini nanti gini kijau deh, usawan basin syar berjale kita benderi baru deh, baru kita lagi bongkok mu itu boleh, hak kejiwan arti gitu, masa penduk pendam baru, kata kali bagi baru gitu, ini aku beli kong wan balong kelenti, kumdu mungkin poin cuma kejumu, marka baar kejiwan arti jumu, wan ban syar musim berdembuh, dikata kali kejikmi nanti, kata kali kebentak kebah kemata me, you balas selek jumlah bunwan cengli keselaput teh. Kadai kebentar kau menjak, kadai menjak tak ada ukres, Jesus Christ, matos nambah life way ter life uang, mimi orang ngam ngalau ukres, ni ukres, walak hana nak beriu, walau pun beriu, kadai you bau dia, barka klimat kau kiyo soi kian, kajingkerman, kajogi ni senran, kajingkerman kajogi nombor kajogi Jesus Christ, walau ki Israel kiju, kayak no. Balai nama nak cekipil nanti kejoki kadai uban selesai aku mesti ya. Ini adalah yang no share kan poin kata cekipil nanti kejoki. Tak ada Petrus uhapan senang uji suruh me bela baklat nama. Hendak uji suruh kani kawan meme on. Kamde nama musuh sen Petrus lang kiam ulah ngat suit mana ngat setan. Ya mereka jingkemu kamu musuh Petrus dan kadai jingkemu uji setan Jesus Christ. No ya le. Kani gari ka ba, minta ka ba kamata me ka ba ki Israel. Kani gari minta ka ba ningkong ka ba kon wara epi. Ba Mesaya, Ukres, uri bala sle jumlah ya wan jeng Islam pertei, uhabi bunya. Uhabi bunya ni bala jinya. Nah kom taman pendek ke jitmu. Ende haga jingwan ka ba ajumu, usa syar kum ka hima, kum siam badan bo haga hima. Rengkat bagi bangai itu cuma, rengkat bagi bangai itu cuma. Kani kadai kawaki Israel, hadu gini kesinggung ta kimnak musuhu. Kani kadai bagi Israel hadu gini kesinggung ta kimnak berdep, kimnak bersyempang. Kunu Mesaya ulah banyak, kunu dah ni bala akmi lenti jogi ulah banyak. Kani kadai kajing keluar jimat, kani kadai kata kajing Syayong ngajuki senrang ki jungu kau punya so ba ombo niu jisu baki kimbun ulai yang meliap. Kadi ba kenal berkat. Kadi ba kenal berkat. Bat ka bentar ka ba ya pai pe bentar ba.
hadir mengalada ban set lani ban wara ki kejing sothu syapang kani kejing wan kejing kres kejing bot kejing temu ini baru kejing kemil lenti bawa kelas pang ju ai skan pilasha ba pias ke bentak ba a ju ni marcos kolong ba pra ko life south ta princess pang ngan puli ni kitien ki om ni bentak ba life south te habula khot hau pai ba hadir ba sneng ni petros da berkren senran ba yetu ba ure ya te habula khot hau pai ba lemba ki senran ju lo ong ki jar upaman banwan banbut nadin janga ai bo len yaladi bat unba yala gadin phana bat unbu ya senga bang puli biar sisien kani yat kathau yi kita babut yu senga ba mau uri to nong yalang nanti kadai ubaniap senga ba ka bagi nong bot juki ka ka bagi sendang juki kidi benle ka kita gi nong bot juki kidi benle life saw ong jisu te bro khat au yu pai ba lempat di sendang ju lo haki jar upaman banwan bot nadin janga ai bo len yaladi ai bo len yaladi nang ta un ba yala gading phna ba un bu ya ba un bu ya ba un bu ya jisu wong ini ketinde om swa ba kisran ken bu yu heneng wong ini tin hadin makila bu yu sapa ba pin yo man ba jisu wong ini ketien yang ni kadukhat ka balai kusau ukhlem om swa ba ken bu yu Jesus Christ heneng wong hadin makila bu Jesus Christ pakadaw pangawara ya kani keting tu lai kani kapol ta ya kani kador de jinglom senran hakamat ke jemi kum kibange hakabalam Kristus memoleng kada kolong om namar ba pin buat Jesus Christ hene namar ba pila buat Jesus Christ apa bangila buat Jesus Christ takada ngidam kam ya kani kapenta ju keti jong lai ya kani ke jitu ke ba u Jesus Christ uang ke senran ju bat ya kini buat ke jong sama na pensyai ni benda sama pensyai skor ba imba katu ngala keren menen kom kadek kataka kanongrem kom pensyong nongrem kana kusuk tu yang benda ka ba kadai om tang yu Jesus Christ ba unya kadai ru yang ni banginya kadai om tang yu Jesus Christ pun let sya kading phna kadai ru ikinong buat kijung bagin ba yang kading phna kata kadai Jesus Christ mo om dai tang manga banya kinong buat kijung phiru phya banya phiru phina banya senra na yo soy tin tin phna ne setiap kai wawan sungguh kan siki Yohana ladang buat Jesus Christ ba kading phna haki kading phna ki ma bi Jesus Christ ki maru ki dana ki Jesus Christ ki maru pakading phna kading Jesus tombeng kading Jesus sayap kabalong ijli kabalong klemran kabaklemdan buram kajiyap kabomdan buram kading jiyap halo judi phna bakita ke bele persya ke himaru bakita ke bele persya ki balong tinong syur je himaru kading phna kading jiyap yaki but Jesus Christ won phi kinong bud ki jonga phi ki senran ki jonga penap ba ya kading phna kata kau mo phi hap menyap kata ke jiyap ke jompi ke jiyap ke jompi kamde kata ke jiyap ka bedon buram ini kata ke jipun sitombeng kepada ka jingjin jahat pada ka ba klem buram maka jing klem rai ka ba jing klem rai kata ka dei ka ba kiki asmo kata ka dei ka ba kiki kisuthu lada om ban ba ka dei phna shibun kin ma lada kilong kinong bui ki jong Jesus Christ shibun kin ma shibun kin yale takadau ya kide ba ong iki Jesus Christ ong ki ba ya ka dei phna ra kilong kinong bui jong ka dei ka jing phlu ma ya ki namar bale ka jing khmilen ti ya ki ka dei da kong wait kadai ki bakin dan hima kin long kinong bui Jesus Christ ben dei le thama and Jesus Christ ong ki bui ya na phin ha pan ya ti ya ki ka jing bui ki kam treka kai men Jesus Christ mo kaniru kadai ko ba ong mane ya kita ki bui Jesus Christ mga mapi Kristan kadai om tang yu tau bangi ni syakri ba unyam hani kadai ru ini banginya kata kadai ki jingong mo Jesus Christ kadai ru ini banginya kamu na yu banyap hani khot lai kusau kamu banong ba nyap nginya penyap no ne nginya kamde kata ka ba nginyap ni yap ni dukut mesim no kamde kata mo ka jinyap hani khot ka lai kusau ba de ka jinglan na de
jing kendu ialah kejong kejing im bat kejing bomyoko su ialah kejong kejing im kata kadi kejing ya kata kadi ka thong kata kadi ka dor ban bot ya Jesus Christ ka dor jong kejing lo senang kadi ba kendu ialah kejing im Jesus Christ nei nyoko su ya ka nei pele jimut su ya ka nei mani su ya kejong kejing im ini kendu ya ka apa pilong kinumur kejong kendu yang kejing im pilong kinumur kejong nang ni sekarang ni polisi bur kat Bible ni polisi no ka Filipil no mankong kat ba huai ni puli kentien kejong pol na po ka Filipil no mankong kat ka ba huai kentien ki bong kum dia namar yang ang ka baniem kalong kres pat ka banyap kalong kejong toy ka jingem ka biem ta kum kisenran kejong kres kum kinumur kejong ong upol ya ki balang ya bangin apo Filipin yang ni ka baniem yang nga ka baniem kalong kres em nam ta jong kres bat banyap kadi kejong to ni yo pan sim talam bat Jesus Christ nam ta su Galatia no baar khot baar pho Galatia no ng baar khot ka baar pho ki kintien ki bong kum ni Galatia no baar khot ka baar pho lasa na yang alem bot Christ pen ban ngaim lasa na ka sa na la penyap yang la penyap yang alam bot Christ pen ban ngaim tang ngaim mong pol pen ban ngaim hendai om mangasu hendai ukris ken em hanga berkata ka bang em mentah ka do snap ha pasyai ka bang kamde ka bae hendai mentakin ka bang em ka do ngaim da ke jingit ken ka ba kun lei wala i yana bot bala it no elade na kam ta jong la sa na yang alam bot Christ hendai om su mangala em hendai ukris ken em hapo ka jing em jonga berkata ka bang em mentah kan ke jing em juga do ong pol kade ka bang em da ke jingit ken ka ba kun toy iya yang bola IT no eladi na kamta jonga kani di kador cukup jing no senran kani ke kador ke jingmut apa fi ong ba ni long kita di Kristen kadi ban kendu ela ke jong jing em kadi ban pen nom ken kor dor su eka kadi ken ka ba long ko la ya hene ha banga em menta ngaring ba penhiar mesin menta ngan kila sha ngan tre ngan kata baru ka banga le kadai nang ta ka jong Jesus Christ kadai nang ta jong Jesus Christ kata di kejing temu apa ong ban ba ela ka jong kadai na kinong bu jong Jesus Christ kadai kata apa ni hapan ken du ela jong kejing em Lukas nong ba khandai kadkhat ka ba arfulai ka Lukas nong ka ba khandai kadkhat ka ba arfulai kintien di bawang kum ni ula ong ru haki baro lada unu uman penwan nandi jonga ai bon len ya ladi bon ra ya lagi pna lakasi bat umbu jonga ra ya ladi pna omtang si kenta ar kenta lai kenta ni si ar si lai tayo hene man lakasi kai ko mut pan ra ya ladi pna man lakasi ka jimut jo kti jo le ka ma ken ya ladi ba playa man lakasi ka jim jo playa masa itu ipi balai ken ya li balaya Kenya li ang tin jom layo playa ene ke egi yo fi man la kasi man la pon man ka kadai nam ta jong Jesus Christ kadai nam ta ka hima ka jong blai kadai nam ta ko program ko jong kum kinong bur ki jong Jesus Christ kani ta ka daw mane uklam ong shuwa pen bo ya Jesus Christ ni ong ni hadin ki la bo Jesus Christ na balai kila i ba kisenran kila i ba ni ko pon Jesus Christ ong ni kintin na kila tip ba kila priang Jesus Christ budita Mesaya ujuki, Ukris ujuki. Ngiru ngila i bahwa dia so ini kecil jom leh. Nama ngila periang Jesus Christ. Ngila mani ibu. Tak ada kodon kami bersuatu. Kum kina mani jom leh. Kum kita senran. Kum kita Kristen. Kadairu yang ini. Pengin kendu elah kejong jim. Nangum tahu Christ. Kadairu ini berba elah kejong kedim pernah. Man lah kasingin. Man lah kasingin ba elah kejong kedim pernah. Kata kamu inde berpenkan mau elah dia. Bangilayap. Kadai kecil kami em tak berdua kalayap. Kadai kami em mentah. Kadai nam tahu kon jom boleh. Ulang Jesus Christ. Kam ke apostol nama apol kan apostol mana puli ni ngan puli lendat. Kadai yang was tenak air upol. Kam ke apostol nama apol kan apostol. Kadai kata kapol kapa jilet yalap juga kapa kaduk lajan kot kapol kapa upol usutu ikan ni. Bu hapa ni pai yang si Jerusalem. Lebih pai yang si Jerusalem ini gerak bar apa Efesus Paul
Sebab please nailai Jerusalem nailai phaibia Jerusalem shongsa na bani shani balik yo ini ketia nama kitip ki orang ada melek Jerusalem kila ab yeme na melek phaibia Jerusalem kila ab yeme ki no sure ya gospel kita kibam pediang ya gospel kibam pediang Jesus ki ab yeme ya kawan set bendi ban kem yeme ban set bendi ban penistom ban yeme ba shadow ka point juga jingya kopo wat lek phai Jerusalem Henry kam ka stone number arpod ka arsaw snap kay gabupol wang wiki Henry nak Hindu ya lagi cingim bat ngam yo ko su ya ka bale bakum tangan yo pendek no e kecing pet kecunga bat ya kata kamu blay ko lang yo no try Jesu kay kata kamu blay ko yo try Jesu ya kon phwa yo gospel kecing ay yo blay takadaw wiki nak Hindu ya lagi cingim wang ka egi ka mga imenta hakani ka do nak Hindu ya ka balai nam ta jum Jesus Christ nam ta hima ka jum ta ka jingyap upol ka jingyap ka do upol am lo ye ru ya kam lo ye ru ya upol di lo su thu ba sipan ngani ka jingyap ka do ta ka Hindu ya jong Pilipino nang balai dei puli ka do ka khot paro dei ta ka nang balai Pili bu pol i no i jimin toy jong u simen ke i jimin toy bu pol yo de u no nam ta ban tip you Jesus Christ ban yo ya u bat ban simen ta ga jimin pat na ki bayap ani kata ka benta ka bangi kum ginang buat Jesus Christ kali ngile ngin kendo ila ga jong jingim ngin kau ila di ngin yo ila di ba man na ka singin ba i ga ding phana kata ka mo ngin pun mau ila di bangi ngila yak na ngin jingim juga do ba ka e ga ngin ta de kadai ngiem nam tak hima jong lay kata simple ngiem nam tak gospel ngiem nam tak Jesus Christ ngiem nam tak Jesus Christ ngiem nam tak Jesus Christ kacing ngiem jong jing Hindu kai bangi ngile kai bangi kam kai bangi puli kadai nam tak Jesus Christ phi dai hangi phai ha jing bring ta dai kani kari bolong cycle life cycle jong bring dala he san la khamla dari school wat kam bela la yo kam la bela pelang pisah dan bayar thua ada yang nanta ka pisah bayo pen sai ki khun ada nanta la poi jing long term ban ki badan ki ba yo pension ki la yo nanta ki shong ai la ye badung kwa la ne dong ko ba khadu kot ka jing ya kata kari ka jing yam ka ngi yam ta da ki ka bobu ko lamba kum ki kasta ngi yam me kata ka jikli um pa um ko lamba kay ikaw nilaliit ng tayo Jesus Christ. Kay ikaw nilaliit ng tayo Jesus Christ. Nga fix na pata ka routine ng tayo Jesus Lashay, o lashay nga listrikam. Labda na tayo o lashay nga school, o lashay nga syomiyem, o lashay nga liya kata-kata. Lashay simple siya o siya nga liya syata. Nga fix na pata ka routine. Kay ikaw nilaliit ng taladi. Kaya ka chinkali ka mabuot ka nung kay ikaw nilaliit ng tayo Jesus Christ. Ng tayo hima ka jugo. Yung doon ka tuan. Yang dan Tuhan. Hanya kecil lagi kau. Kita Kristen, kita banget Jesus Christ. Kecil juga kita layak dengan selamat hati. Nyawa yang dia mengilayak dengan selamat hati. Hanya egi bangi imta, egi bangi yad imta, egi bangi seim lasai, kau bangi sakit ya lasai. Kadai nam tak cuma hima cuma lagi. Kani kamu bangan aneh ya terekam susi wani mani ne pelajing mut hayi ngajing dua ini bro ya. Hanya orang Hindu ialah juga jingiem. Kadai bah habang alai terekam. Kadai nam tayo Jesus Christ. Hawa nga dan ikon ikti nga long kami long kapa kadai nam tayo Jesus Christ. Nan penhepan sa ng ikon magkini ikon gilap ng tayo Jesus Christ. Hawa nga lay puli puti. Kung ikan asko kani kadai mga Krishlo yapi. Hawa lay puli puti. Om day tan nga Bible College. Hene haka akhirnya ibar kijing puli yang selap puti. Ibar dia lomba ka math, science, geography kini baru day. Hawa hilay ikit kilay no day. To lay om ba pinyo okam. Lek bap yo ka jing start bapila ang le e nam takay mama jong play bapila ang le e nam takay mama jong play hitip new scientist mga yo puli wo ba nga puli science puli physics wa nga puli science nam taban mani yo play nam taban mani yo play nga long scientist na wa nga long scientist nam taban mani yo play kam de yo banyo e kana kam de yo banyo award kam de yo banyo ya kam gajam ini gede yo ya kam mani yo play Pag tahu long prem na prem tahu way na prem ti
Kristen scientist ki bola ban ya susu kunuban ke sutu su ya ka jingdon ke jumble ba kani ka mariang na kani ka jing thau hani ka slap the kata kani mo preslo ya ki habidan adukan habidan ha ki jakatre hidan ki office hidan ha no ru tare duai ne bo ka jingmut ba nga im nga tre ta kam nga le ini baro nam ta jung Jesus Christ Kila benam hakno rukam ngale ngar nganam sutu ngar nganam la batai hele tetep am hidan pa gajing tumu pile en tak maju boleh deh uso lebih be uso sa batai kata kam hele la gajing tumu kam dan kade nam tan lagi ta wong baong Jesus Christ ini bro kiri pergi centel kiawa mi bro ini wakita kiwe pergi centel kiawa Henry kita kibanget ki Jesus Christ ki nongbo Jesus Christ ki awat suai ka hima ka jumble bat ya ka hok ka jumu ti baro sa yang tam pi ka do ka jing masra ka de pin kendo ya ka jumu chiam nyo ya di mana ka siwa pilaya nyo ya di mana ka siwa PM nam ta Jesus Christ ba hanu ko nung ta PM nam ta Jesus Christ dai han ta ka pin pa ya ka jing ka jumu nang ta su in puli ang phai na po ka ai bi dei bat ka kita pejong Daniel kalau nak balai. Hang tu bisa ini kini ki laut samur bab Daniel. Ki samur gini ki samna napo kajat bendri Israel. Usim ni bukan asal belum usim juga hima Babylon. Lah khot ye ki belum kita ki nong Arab ke hima Babylon. Wala khot ki belum ki nong Arab ki lalet ke mak start ke juki. Baru usim ni bukan asal lah sinai ko ke durbelai ke jongu. Kau uman. Belum hukumnya baru bagian mani kan ke durbelai. Hukumnya baru ni mana yang udah belai. Henry, Ushedrak Meshach bat Abednego. Kini ki laut nak pedang kita kijat bendrim Israel ki bau. Sia pula jit banyak trelang hari main bau bulan. Uki klaim siap lah mana yang kedua belai. Tapi usia ni bukan asal yang song kita bagi mesin mana yang kedua belai pula tahu yang pula le. Om pihak mana pula ai warning ki lah ada pihaknya mana. Ngan bread pihak lawar juga ding. Kau kajaka kaba kading kami ngan thang ni. Ngan thang ni wong museum yang ini kilai ngut Shadrach Meshach Abednego ka Daniel nombalai kitab Daniel nombalai ka khot ka ba khan reu hado ka ba khat prang pulis nga ba ke ka juba ko ni ki ai lai ngut museum Shadrach Meshach Abednego kilai thu bi kila ong museum ko ne bu khan sar ngim dan kam man juba be mi ka ni la na ka long kum ta u blai jonga yo bangi shakri ula un pelai ini na kala wading ka thang rehem la me bre ini u blai jongi pelai ini na kala wading ka thang rehem But pelai yang itu nak kerja jombi ko siam. Kalau kanyau ko siam pelai yang kerja jombi ini nak kuslai. Henry kalau kat pra kari kebat shot mai kerja jombi jumpa kat kejonga. Henry lada om kumta. Henry lada om kumta. Kata kau lada what ublai pelai yang ini. Nak tak lawan deh. Henry lada om kumta. What lada ublai uailat yang ini bangin yak atau lawan deh. What lada om kumta. Kalau ublai umle ya kata kini bagi kimilenti. Tetap mekos yang bangenom syakri ya keblai jombi lang mani kata kadur blai ya kami belakangnya. Kayak jumut coba ni kentian kebaki keren. Shadrach Meshach Abednego. Walau ublai pelai ikin ang lawar deh. Ini dengan syakri ya be. Ini syakri ini kadur blai kami melat ha. Ini ini aku tahu blai kami syakri. Karena ini kami siap untuk Hindu. Kan ini kita mesti untuk Hindu, kan ini kita mesti juga jalan lagi. Nam tajung Jesus Christ, nam tajung Jesus Christ. Lukas nom kasau, berkat kepada arsan, berarfun dia mempuli ini bentak tinjuk leh. Lukas nom kasau, berkat kepada arsan, kepada arfun dia tinjuk mengkumni. Tibun kita bagi lelem baru lah Kristen dia lo lagi. Lada unu wan hana bar unu obam isi no pa wala kme wala ka tanga wala ki khon wala ka hinman hin bo sunrang bar kanthe hoy wala ka jom ka jingim ru umna banlong sunrang jonga ikmi pa ki khon wala ki hinman ki para ki sunrang kanthe yala ka jom ka tanga yala jom ka jingim ru wala phim isi ya ka phim la banlong du jonga kata kamban de ban ya isi na yemi pa ya Ini kata kecuma tu justru rumah. Lada ki kawan hakmat, lada kejingim kejumpi kawan hakmat, lada kejindang kam kejumpi kawan hakmat. Banyak kam kejonga, banyak kecintumu kejonga. Lada kena apa mesti orang kejonga. Lada kimi kipai kawan hakmat
Ladaka kekam ke jam kawan hakamat Pemna belum kesenderang kijunga. Pemna belum kesenderang kijunga. Kata gade kedor jang kijunga senderang. Man kendo ialah kijung iem. Man IT ialah kijung iem ko Jesus Christ. Tang manga menyiap hiru penyap nang baro. Kata gade kijung tumu. Kau hilong kesenderang kijung Jesus Christ. Kata gade kijung tumu bakalan. Nala pois ko bakor siap nang tukoi epi kadu ipen kadu. Kedua jang kijung senderang. Kade ban IT no ialah kijung iem. Kadi berkendo ialah kajong bicingin, nagam tak kamu kajong tulay, nagam tak kamu kajong tulay. Berkendo ialah kajong bicingin, bandang busu ialah dia, nyo ialah dia berfilayap mana kasih. Pakai yo filayap kecingin mau kenjado, kefilayap mana kasih. Kadai nam tajung Jesus Christ, kamu orang Galatia, kamu baar po, kamu nak pulih mana. Syak nak pukul dia ini poin bakadu. Syak nak pukul dia poin bakadu. Di poin ni banga kau kasut tenan awang pet ya kejilong juga senrang di Jesus Christ. Kemudian malah orang ini, kini senrang Jesus Christ kiki ya keluar orang Jesus Christ bagi hab menyap bagi bu yang kia keluar. Henry sengapa? Kabakut jong kecingin ko joki deh. Kini kesenrang Jesus Christ ki bakwa iu Jisu ba ulong si iu joki. Bunong sensyar joki hakan kai selap pertai hadir puji sulit syar kadin pernah kila pet lu kai baru nomor bagi jingkermen lagi kalado no dan nanti ki lalai pai biang sakakam ke bagi don tong doka nomor boleh nomor ba lakut Jesus lakut nomor senap ka jingem ke joki ka jinyap ke joki ka bakadu do ka jingem ke joki deh ka jinyap ke joki ke dei ba kiyap da ka syak sana kena dan nanti joki kiyap da ka syak krai kli kajing em juga kekut dak basyak len thamau kajing em juga kekut dak basyak tep em haga berni kita berni kita te por budak kita em kita haga berni kata berni kita berat sepau kata ada kajing em ko kita nak pergi kimar dan nak pergi basyak len thamau dan nak pergi basyak sum dan nak pergi basyak tham em tu nak pergi kat angur kisendang di Jesus Christ. Kani gari bakut juga cing ibu congke. Syak krai syak lenteh mau syak sana pernah. Syak berat sepo apa ke berni. Nanti syak kaum syak tan syak suam pun tak terter. Kecing kili kalomba balai ini kesenran kile umne. Mene haba ni polis pan kecing joki haba yo Jesus Christ sebu man ba gari pernah boleh cinyap kem kuat. Kim sutu kem pepang ini balai bat menta kajing joki kiyap akan digerukom pakai jinya apa joki bagi kiyap akan digerukom gadai nama bagi pela ya gospel kajung Jesus Christ kiyap akan digerukom kajing kali tu wangubu balai kiyap akan digerukom nama hak berdikom i bagi pedian kim nak bersutu ia kata kajing wan kajung Jesus Christ bagi hak penyap ini baru kom ginong boy semua ini kajing kali kalau balai kajing kali belum balai kiyap ini digerukom kadang aku bakhamat abang aku lihat kecil jomble. Kau bagian kesenran di dalam Jesus Christ, kia yang kena galenti, kisah yang kena kejiyam. Kadang pada nama Allah, kia buktrai ubaki kimane, kia Jisu ubaki kibut. Udah tahu balas syak penyiap halo kecil kena, balas syak berdep halo kalau jita, pada orang tak kata, umi padu nak kata kecita. Kamu dah tahu ketian, biang dah nak kecinya. Berkata kadai kaba klik yang main kejoki, yang kejemut kan lagi mau peleng kumdewa. Kadai kata ka hapo kejemut kan kaba ngalak bermudur yaki. Lembakar komle kejoki, kom keren kejoki, kom kejoki. Tak kelimat kebujuk Kristus umi nak kecinya, biang nak kecinya. Peleng wow. Day plan Jesus Christ orang ini beli siya kecinya. Kanur kom kecini pat ng Jesus Christ ka penlong yaki bakin IT ala ko siya. Kecini pat ka Jesus Christ. Bumipat ng kawiyak ka penscam kenyaki ba kecini kamkut tang kalun jidap. Kecini kamkut tang kalun jidap ane haki lu mau jidap. Kikram jidap tulak tap yak beri.
Ini kecingdap, ini kecingem. Dangdon kecingem, hadian juga kecingam. Kajing mi pat kajing Yesus Kristus kadang kajing peti kena ya ki. Apalagi Yesus Kristus wang kile benyap. Kadang kajing juga pilih hakni ka selap pertai wang kadang kajing kau layak. Yap ya ladi wang. Beli kilap beli tak ada walau nama lagi iblen. Kajing kau kambes. Kajing kau bangin padi mat menu. Kadang dan beli sedih juga cinta. Sedih juga cinta. Kadang nama kajong Yesus Kristus wang ipan. Tak ada Paul won ar koren kashti ka ba ar idom koren tal nong ka sa khat nyo khat ar nong puli gi minta sao nong nyo khat ar khat rio khat pra sa bang puli ba shai la su thu lo shai go pla su thu ikin tien go ngom ni henre ni don ka ni ka ji so ki kun ka ki kyu kun do ba ka jing khao tam e ta ka bor ba lo no ble ba om na ni ha ki e gi ba ro la pen jin ja sat ye ni Hari ini kita lah penjenjar saja ini, henry om Syam lah pensipa ini, latap bayong ini, henry om Syam, latap bayong ini, henry om apa nakut na, lah beben ini, henry om Syam lah ino ini, lah pengkeleng kram ini, henry om Syam lah penjon ini, dah kau bapa keleng ini kemet, halah kasih kejinya aku Yesus, man kasih bagi yang tiba ya kemet kejung Yesus Kristus, tiba ya kejinya aku Yesus Kristus kemudian hak kemet kejung ini, dah kau bapa keleng ini kemet, halah kasih kejinya aku Yesus bau terai, kenang berpenpau yang kejengim Yesus lu akamet kejengi, orang kejengim kau mengiam mentah, kejengim kau mengiam mentah kau Kristus, kadai bagi penpau Yesus Kristus akamet kejengi, kadoi, namar ni kibadang im ngilong bala IT no halah kasih kau banyak, simple shy, IT no ialah baju kejengim hak kami kepertai kau mengiam mentah orang pun, IT no ialah kejengim. Halah kasih yang banyak nak mentah jumai Yesus. Kenang berpenpau yang kata kecil pun Yesus lu hak kadok apa yang kejumi. Kenang kata kecil yang kebeli mentah. Kali berpenpau yang jinyap ke Yesus Kristus hak kadok kejumi. Kan real. Nama kata ngim mentah show hendak lakal long lu beriu bahabar jenging lanang jod. Kata kamu kejingim mana kasih lanang syak persitom ben, lanang syak lentam mau, lanang syak sempat, lanang syak keren ben wong pol. Lanang jod penban tahu beriu basyapo lanang syak halakasi lanang klain lanang syak halakasi wei beriu basyapo Yesus Kristus badan apa kejing ko jumpo untuk kejing ini kanyo nama kejinja ka basting jungi ka batang sibet ke mengimat mentah kan kejing wong po ka batang sibet ka bomne bom jukut kanan pelong na kamta jungi kejing hia ka buram ka papalat pat ka bom jukut Wage mengimat mentah, kiji presiden ben kiji jejar, mengimat mentah kejim. Wah kamdulong ini banyak nujual kata keburong, kau kerah, kau boleh kau kerja nam tajumi. Kadang kau kerah, bangim kami suah hati iru ye kebetulan yoi, hele kita iru kibom ini. Ngimdan kejing kermen, ngimdan kejingit kita kiri bagi yoi, dah kejing kikmat. As jingim kau successful kamdai kata kau bagi kermen, hele kermen nah kita kiri bagi 4 lah ini. Ngimpalapan mahat, ngimpalapan yang ujung. Nama kita kiri iru yang bagi yoi kilang tang sibet, kiri iru yang bagi mat kejing kilang tang sibet, hendak kita kiri iru kibawi kilang bom cukup ke. Kalau pesan dekat bandriu, nama kata habangi so seluruh halakasi, ban ngitip bakat ban dan song kini kemet, ngiya song klano no try, nama ngiya dari kejingnya, om dari kejingnya. Wapra tinggi semua klen, ni semua klen, ban ni kam subha ban let no nak ni kamet, ban ni song ni ultra. Oh ni kuat ban let no nak ni kamet, ban ni song ni bat kuat nama kumta ru ni let ting no, ban ni long yu persubha eu. Ni let ting ban persubha eu, ban persubha eu ultra. Lagi song sa, lagi ni let no, lagi nang don ni selap teh bentang ni persubha ultra. Wala ngilit no ro ngin pesobhay tra kata ka kejing ong ka jong kecil jong lai maka dai berpenyang ini baru ahmat kejing song bisa ka jong kres bawe unjuk pediang haldi kita ki egi ru balale akamet kejung kata kum kita balale la ka babha lali ka sniu la ka babha lali ka sniu kata ka kejing ko poli hadir kres ubipat hadir bu yang kedua yu hakalenti sa Damaskus kata ka ri maka jingem ka bangi mentah kamlong ye banyak nujual berkata kepada sawan kami seyo tak ada uang suah kasih menengkong seginong koren kalau nong kaba kasih menengkong seginong kaba ar kat kendai kini kini bos tenang setengah pa sepang kata kecim kaba ngimpal payo ban ma sepang kata kini kecim kaba ngisayo ban ma
Haka si kamu boleh bersawan yang justru wan yang dan ai di wan asli jenis nafte. Kali ini di kalau ini saya rumah. Haka si ti kalau di kong nokolen kalau mau ai berkendai. And dekat kembali tua, egi lu kiba kamat kamu siam lagi, pakai skor kamu siam lagi snow. But kim siam lah miru haka dulu kubir, kamu nila berhak, kamu nila mudur. Ilang yang kita ini boleh berbuka kita ini. Kamat kamu siam lagi, skor kamu siam lagi snow. Jinggot jinggot kamu siam atip, ngimla mudur. Itu kamu boleh berbuka untuk jomi. Haka tak jadi kamu ngesawan, kata kali begini. Nak kenapa kajian kami minta, kajian kami minta, lainnya lagi, Hindu lagi, mereka kan korban yang kamu kajian awal alat, siapa kamu benda, kajian tu kakak kajian kuiti kalau alat kamu tahu jenis, alat kamu tahu jenis, nampak kok apa kamu benda, dan burung itu ada kamu benda, kamu alat makasih, Henry katakan kita kamu kamu kajian, Hindu lagi, apa yang kamu kasih. Henry jom belayak mana sih? Nah dari lagi jom ikon itu, mungkin pesan lagi, nanti bagaimana? Nanti mereka macam yang kamu kamai, yang kamu peluai, iman peluai, yang kamu kong lama berarti Henry, kena kecil tu jadi penyala, kecil tu jadi penyala, daripada kecil tu kan lek dari kata kali oh Yesus keren, aku markas kalau aku dia kata ada oleh kuliah lifestyle tertentu ada boleh lifestyle tertentu boleh keren di rumah kunci atau kunci enam tajuna dan enam tahu jomla dia yang Islam kunci enam tahu jomla ngal dan jomla dia yang Islam bagi orang dia enam tahu jomla dia yang Islam orang nak punya pen yang besi jom yang pun boleh besi tak ada orang ikut jumpa pada kibut yang ada bukan boleh tak ada orang naik naik pai kata ada jimut jimut kos semua kata ada door jimut sembilan mak Hindu adalah juga jimut kata ada jimut jimut Kristen jimut yang dia mengayak mana kos como por sembilan nada isyakri jomble ide harus buat isyakri Hindu adalah juga jimut ibu nak syarat kita jimut nong di joki pak kado pak mata dia joki ada gospel di sini itu boleh. Aku gitu, bapak kami gitu.